Dumelang, ke a le dumediša, ke a lotšha, ke re mošate ebile ke le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore re bolele ka bothata bo e le gore ba bantši ba rena re na le bona, e le go bothata ba go nwa jwala go fetiša tekanyo. Ra bo rata, re no bo thoma gannyane gannyane, gomme mafelong ra fetša e le gore re bona go fetiša tekanyo, ga re sa kgona go controla ka mokgwa re bonang ka gona. Ka nako nngwe re šia ke mathata re nago le ona, ra bona o kare ge re nwele jwala mathata le rena le ona ra lebala. Santefa ntho re dira gore re feletše re ba addicted, re sa kgona go controla, mo e leng gore jwala bo ke go bona go fetiša tekanyo le bona go na le mathata a e le gore bo re tlišetša ona. So le kgone ke rata gore bolele ka dilo tša mohuta o le gore na go ke kgwetša o le ka re ga situation e le gore o nwa jwala go fetiša tekanyo ga o sa kgona go controla, ke eng le tšo ka di dira tše le gore di tla o thuša gore jwala bo o fokotše, kore o bo fokotše mo mmeleng, o fokotše ka mokgwa le gore o bonwa ka gona, wa mohlomong ebile o hwetše ebile o humana e le gore o bo tlogetše completely ga o sa bonwa. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke le amogela go semoya ka Dr. Makgabo, gomme ke kgopela gore le subscribe, le rate channel ya rena, le share di-video tša rena le batho le tsa gore ba ka di thabela, ebile le kgotlele lona notification bell ewe gore ka mehla a ke uploada le kgone go tseba. Ke a le leboga. Go subscribe go thuša gore channel ke ya rena e gole, e se ke ya hwelela. Ke a le leboga. Okay, go nwa jwala kudu, motho e le gore o nwa jwala kudu ka leleme la gešo la Sepedi re mmitša gore ke setagwa, ene la kwa gore lentšu la se lentšu le le botse kudu, a le kgahlise le ga teng. Nagana motho mongwe a o bitša gore o setagwa, goba a bitša motswadi wa gago goba molekane wa gago gore ke setagwa, ga se lentšu le le botse le ga teng. Okay, batho e le bona jwala kudu go fetiša tekanyo, ba e le gore ebile ba nwa ka nako tše tšohle, ebile go kgonagala ebile ba nwa everyday, motho a ka se tšee letšatši a se a nwe jwala, mo e le gore ba feletša ebile ba sa kgona go controla. Ke batho ba e le gore re bitša gore ke bona ditagwa, gore motho o bona ka tsela e leng gore ge jwala bo ke bo se gona a kgonne go phela gabotse, o a lwala, so bo swantše bophelo bo le gona mo mmeleng wa gagwe. Ra tseba gore ba re nto ngwe le ngwe e le gore o itira go fetišiša ke sebe, goba nto ngwe le ngwe e le gore o itira go fetišiša ke go tsena mathateng, go tsena ka ra dikotsi. Ka re le bona jwala boke go ntse o bona go fetišiša, go na le dilo tše e le gore di a bo dira ka ra bophelo ba gago goba ka ra mmele wa gago. Batho ba gantši ba bitša ke ditagwa ke batho le gore ba nwa everyday, motho wa ebile a ka nwa letšatši ka moka, mo e leng gore ebile ka nako nngwe ebile motho o feletše ebile a se sa ja le go ja, goba ga ija o ja dijo tše di kakanyana, goba total a ja matšatši 2 days 3 days a sa je a phela ka jwala, mo e leng gore mafelong motho o kgotše le gore ebile le ga a tsoga frogo o tsoga ka bona, ga a sa na nako ele ya gore a ka ke hlokomela, ga a sa na nako ele ya gore a ka hlokomela motse wa gage a tsoga a cleaner, ga a sa na nako ele ya gore a ka hlokomela lapa la gage goba bana ba gage. Ke jwala bo ke o bona too much go fetiša tekanyo, mo e leng gore ga bo sa kgona go mo diriša dilo tše le gore ke dilo tše le gore swantše a di dire, dilo tše a tlwaetšeng go di dira, dilo tša maleba. Go fitlha mo e leng gore ge motho ke a sa nwe ke tle gore o no tsoga foroga a se nwe, o ba le bothata bola ba go thuthumela, bolwetši jana bo ba go thuthumela. Go ka bona motho a se a fitlhe mo e le gore thoma go thuthumela then tse gore go bothata, motho immediately o swantše a kgwetše thušo a tlogele jwala boke. Go ba setagwa ba gagešo goba gona jwala go fetiša tekanyo go tla o tlišetša mathata ka bophelo ba gago, go senya lenyalo, kore go dira gore batho ba bedi ba e le gore ba nyalane ba kgaogane, lenyalo le šutlame fase, go dira gore le ge e le gore a se o nyalwe but o ka re ga relationship o na le molekane o le o phela le yena, le ka dira gore le kgaogane ka boka la gore wena o feletša o tšea nako ya gago ye ntši o lebeletše jwala than go lokiša dilo tša relationship ya gago.
ga o sa fa molekane wa gago nako ka motlha o e file mo godimo ga jwala motlhomongwe a le ka gore ke a bolela a le ka gore wa o gala wena o dirang wa kwata then go thoma ba le mašata ka motlha go ba le mašata everyday la rogana go sa go isa go kgopela ditshwarelo go fetša go kgopela tshwarelo ba fetša go kgopela o tshwarela ba fetša go tshwarela o nwa jwala gape and then bošego ba fihla o rogana gape go balalwa gape go sa kgopela tshwarelo kore ke same thing over and over again a o kgone go tšwela pele ka bophelo kore you are running around in circle moving around in circle a o kgone go tšwela pele ka nako nngwe a o sa kitira ke jwala bola ba o controla jwale le o ka ipotsa gore okay ge ke nwele nka setla ke sa dira mašata o no bona wa dirile le go kare okay le ke nwele nka sa tshwenya molekane wa ka o no bona mo tshwentše o na o tšwa ipotsa gore wa tsa re ke nka se sa bonwa ke a botlogela ka mokgono mara o tlo no bona o ntse o boeletše kore go na le ntho nngwe busy re tsa monwa go sa nwe wa lwala okay and then bona jwala bokhi bo ka senya le relationship ya ka mo familing kudi le bana ba gago ge e le rona le bana and ebile bo ka o dira gore le wena o feletse ba motho le gore a sa kgona go tlhokomela ba o tlhagatša for go tsoga instead ya gore o tsoga o tlhape a o sa tlhapa le o tlhapa o ka no tlhapa ka nong fela tšoko tša ka no phumula sefatlho go fedile then o leba jwaleng a bo sa kgona go dira le gore o tlhokomele motse wa gago a o sa kolomaka le o kolomaka o tsoga fela nto mathomo nanang ka yena keng ke jwala bophelo bja hlakahlakana bophelo a bo sa ba gabotse ka moga ya o sa ba borutho a o sa na lerato ka gae go ba ka mokgwa mongwe ka mokgono then ke ona re dirang o bulela le di-negative energy tšela o bulela le bathakati ba le ka lapeng la gore ba tle go ralokela a go sa na bobono bana ba gago ga ba sa le safe ga ba ena le wena ka gore palela ko ba protector so jwala bo ke gape ebile bo ka affecta le bophelo ba gago like health ya gago bo ka o tsentšha malwetši go nwa too much go batša liver la gago go damage liver la gago and then ebile go nwa too much o ka dira gore o tšofale ka pela wa bona e segale se thoma o tlhagala sefatlhego se sa tlhagala sefatlhego se se thoma o tšwa di-wrinkles se thoma o šošobana se a bontšha gore wa tšofala mara go tšele gore tšheka mengwaga ya bontšha gore o sa le moswa o sa le monnyane kudu mara already ge re o lebelela mo sefatlhego gore no bona ka gore motho wo mogologologolo okay and ebile gona jwala too much o ka o dira gore o feletse ba motho o mongwe wa matšhilane because ga o sa kgona go tlhokomela ga o sa tlhapa gabotse o no betha di-shortcut o lebeletše jwala so go na le tsela tše e leng gore o swanetše gore o di dire go bona o kare jwale gona ka mokgwa ke nwang ka ona o ka re ke ya gana mola ko ka bolelang gore ke ya gona ke nako gore o stope sa legane jwale before o fitlha mo e le gore o ka sa kgona go controla ga e le gore o bona dilo tše ke setse ke di boletše ka mogodimo tše dingwe tša tsona se tše thone go phethagala gore are immediately stopa sa legane jwalo ka gore go na kudimo ga gago moke ebile o ka o dira gore o cause le di-accident kudu e le gore motho e le gore go o nwele o rata gore ile koloi gore go no nwa fela o thoma o tagwa then ntho o nagana eng o tsena ka koloing wa reila and then o tsena ka ra koloi wa reila o otlela e le gore wena o nwele ga o bone gabotse le go nwele then ka nako koloi le ge ya kua bona ge itla keno wena bona ka re ya kua o gata lebelo ka bošaedi because ga o kitire o nwele ge koloi e sepela gabotse o bona ka re sepela gannyane then mafeletse o dirang o causa di-accident o bolaya batho ba bangwe e se ka bomo e le ka nto e le gore ga o ke pone gore na wena o dira eng o ka thula motho kua pateng kua wa thula ebile wa se bone gore wena o thutše motho wa subelela motho la mothutše mola o šhela ebile a tlhokofala mola wena o bolaile motho mara wena ga o tsebe gore o bolaile motho o sa se o tsogana bona wa koloi gongwe kae ka ipotekele wa se kgone kušana keng wanana re mme bothutše motlhare or something ya bane o bolaile motho mola moya wa motho kua a se robala gabotse ka baka la gago mafelelong o ba le dipati dilo tša phela di sepela gabotse e leng moya wa motho ola o mothutšing wa feta a se o mo fete ka bomo ga se o bone go ya ka mokgono o nwele ka ona ga se o bone gore wena o thutše motho and ebile go nwa too much le gona o ka o dira gore o thule ke dikoloi goba o bolawe ke dikoloi tše dingwe
kudu ge e le gore go nwele o rata go sepela too much. This time ga o sa sepela ka koloi, ga o sa reila koloi, o sepela ka maoto o ra e re ke kae kae ko jika kae kae, re ke ko bona mamang jalo le jalo. Go fitlha kua tseleng kua ga o sa na le monano la gore e re ke check pele ona dikoloi di atlana, ke lebelele both sides ka o left ka o right ke bona dikoloi di atlana pele ke crosser, because o nwele wena o ne o tsena tseleng. Le koloi e le gaufi go lebelela mola o ne bona o ka re sata kgole nka feta ka speed. So nako tse dingwe o ka ipiletša mathata because motho la reileng koloi a kgotsa gore koloi e batametse ena ka se kgone go brika ka speed, a ka wa ga ka le ka go brika ka speed. Mafeletse motho la o dira go ba a sa go bona a sa tswelela ka speed ya wena o tsene tseleng, ena o nagana gore wena o tla ema ka speed ya wena o tsene tseleng, motho la paletse ko brika, motho la o feta le wena. So ya ba ntela gore le tla bolaya le ke dikoloi, bana ba šala ba sena batswadi, bana ba šala ba sokola. Jale ke nako ya gore o kgaotše go nwa jwala kudu goba o tlogele go nwa jwala completely. Okay, ke na le mabaka a 4 le tše 4 tše le gore o ka di dira tše le gore di ka o thuša gore o kgone go fokotša jwala mo mmeleng wa gago, o fokotše go bonwa goba completely o kgaogane le bona, o botlogele. Okay, ya mathomo ke na le ntho re bitša ke bitter gourd. Bitter gourd a ke sena ka sepedi ba e bitša eng, ke motlharenyane o mongwe ba bitša re ke bitter gourd. Okay, nka le fa spelling sa ona mara ke tlo spela ka English ke B-I-T-T-E-R-G-O-U-R-D, bitter gourd, something like that, bitter gourd. Bitter gourd ye ke bare e tloša di-toxins ko dilo tše di sa nyakega mo mmeleng wa gago, ya di tloša ka gore jale bola go ntse o bonwa ka mehla, o bonwa too much, bo dira eng ke setse ke boletse ka re bo na le dilo tše le gore di a bo causa mo mmeleng wa gago, bo affecta health ya gago, bo affecta bophelo ba gago. So go nwa bitter gourd yeke o ka o thuša gore go tloše dilo tše di sa nyakegego mo mmeleng wa gago. So o santse o se dire kore o ka re go prepare dijo tša gago le yona bitter gourd ye kudu o setse o ja di-veggies, akere le yona bitter gourd ke le yona wa e tšea wa e gabelela wa ija le di-veggies tša gago, merogo ya gago e metala. And then gape bile o ka re ga o setse kore o ka e tšea yona bitter gourd ela wa e tlhakantšha le merogo e mengwe e metala, wa mohlho mongwe wa e tlhakantšha le di-fruits tša gago, and then wa e tšea wa e blender, and then wa e tšea wa e nwa jwale ka a smoothie, nto re bitša ke a smoothie. Okay, ena gape bile o ka e tšea wa e blender gape, gore o e blender ke go tlo e kgatla mara o tla ba o šomiša motšhini wa gona wa go blender. Le check metšhini ya go blender ya gona ka mo dishopong ba e rekiša, and then o tšea fruit la gago wa e hlatswa wa lokela ka molagare, ka ba fruit ka ba veg wa lokela ka molagare a blender, and then go ba le button o tlo e pressa gomme ntho ela yona ka bosena e tlo šila yona ntho dilo tšeo di loketseng ka mogare gomme tša šala di dirile drink engwe e bose kudu gampe, o ka nna re yogurt so ka mokgwa e leng ka gona ya kgatlhiša ebile ya dumiša ebile nkga bosana. So o gopela gore this time ebile dilo tšeo o dija di le raw, ga se di apeiwe, o dija di le botala, go raya gore di na le di-protein ka moka tše le gore di nyaka ka mmele wa gago go lwa le malwetse a le a khosang ke jwala, go lwa le dilo ka moka tše le gore di khosa ke jwala bola o bonwang too much. Gape ebile o ka re go seno fetša wa e blender wa e tšea wa tšhela ka ra komiki ya gago, wa tšhela metsinyana wa e kgoduba, goba wa re go yo e blender o lokela di-fruits tšela ka mogare tšeo di lokela goba di-vegetables tšeo di lokela ka mogare a blender gago, o lokela le yona bitter gourd ela wa tšhela le metsinyana mannyane gomme wa e blender, akere wa di blender gomme go e tlo e nwa then o e nwa jwale ka juice. Akere this time ebile o ka no šomiša yona bitter gourd ela e tee wa e blender wa fetša, go seno fetša blender wa tšhela metsinyana ana ka mola gape maybe wa lekana 1 cup wa e blender gape e na le metsi yale, then e tlo ba e sesenyana, e ka sebe thick, akere e tlo ba e sesenyana because o tšhetše metsi, and then ka gore o tšhetše metsi then e tlo ba jwale ka a juice, go e nwa o e nwa jwale ka a juice. So e tlo go thuša because yona bitter gourd e dirang e tloša ntšha dilo tše le gore ga di nyake ka ra mmele wa gago, tše le gore di khosa malwetse a ma too much, malwetse a gona go fela, e tloša le tše le gore di dira gore wena o no jwala too much, o be addicted to jwala, e gare e lwantšha tšona dilo tšone tšeo, e ka ba di-virus, e ka ba di-bacteria, ka ba ya di lwantšha dilo tšeo ka dira wena o no jwala too much.
Okay, ya bobedi meditation, ka o dira meditation. Okay, ke setse ke diretse video ba gašo wa meditation mo le re ke be ke le bontšhana re meditate jwang, and then o tlo no lebelela video la meditation wa bona rena mola ke be ke meditate jwang gomme ka mokgwa re meditatang ka ona ke tla ke dira more videos about meditation. So ge o bona o ka rena le problem yona jala too much, ka mehla thoma letšatši la gago ka meditation. Wa tsoga forogo wa re before tšwa ka mapaing wa rapela wa bolela le modimo wa gago le mangwelo ya gago wa fetša wa re amen. Ge le go rata bala any verse from the Bible wa e bala 1 verse over 2 verses go tšwa go wena. Go fetša ga la se o tla se galang mo fase o dula godimo ga sona le check video la ka mokgwa ne ke meditate ka gona gomme wa thoma ka meditation wa gago. So le ka gopola kana meditation ola ne ke kgomotse ne ke sa dire di-mantra sound, ke sa bolele di-mantra sound. Ke tlo dira another video meditation ke tlo ba ke bolela ka different types of mantra sounds ke tla ba ke bolela ka tsona. So ntho le tlo e dirang ke gore o dula mo godimo ga ntho e gadile mo fase ka ba tulo e ka ba mmete anything o ka e galang just no re se ka nna mo samenteng wa dula ka mokgwa ke be ke dutse ka gona mokotla go be straight wa crossa maoto a gago wa tša matsogo a gago wa beya mo godimo ga dikhuru tša gago wa tswalela matlha a gago. So this time o tla ba o dira di-mantra sound. Go na le video le ke uploadile mola go channel ya Gogo Magabo spiritual channel. Go ka ya Gogo Magabo spiritual channel wa typa meditation. Go na video tše mmalwa tša meditation mowe. Go na le re sa le ka e dira 3 years ago e le gore ne ke bolela ka di-mantra sound le nna ke tla ke tlo direla yone di-mantra sound. So go na le meditation o le gore o ka o dira without mantra sound o dira o kgomotse wena ntho o tlo e dira o concentrate mo go hemeng ga gago akere. So this time meditation o tlo o dirang ga se o le gore o tlo o dira kgomotse o santse o dire a mantra sound e itseng. Mantra sound ke di-sound tše le gore di tsamaiša le di-chakras tša gago. Chakra ye nngwe le nngwe mo mmele wa gago e na le mantra sound wa yona o e le gore ge re bula chakra goba re e balansa goba re gona re e matlafatša re tla ba re dira that sound ye le gore e tsamaišana le chakras yeuwe. So this time because meditation wa gago ga se for di-chakras ke meditation o la gore o tlogele this addiction e le gore ya go tshwenya. O ka nna wa opela any mantra sound wa dira any mantra sound go tšwa wena wena nyaka o dira e feng. Mantra sound ye o tlo ba go e dira o e bolela ka molomo wa gago o sa rase o no bolela ga bolete yena fela eme kore o kgone o concentrate mo the mantra sound o ska kgotse le gore mafeletsong o tswa tseleng o tswa go na le dilo tše le gore di a o distracta di o dira gore o ska concentrate mo go meditation no. Ka nako ngwe o ka se o bolele ka molomo wa gago wa kgotse o bolela ka mo pelong akere then o tla ba ntse le busy ka the mantra sound ya gago o concentratele mo go yona o ntse o dira di-breathing exercises tša gago. So meditation o lona o sa tlo go thuša go ntse o dira meditation okay every day o ntse o repeata di-mantra sound tša gago o pay attention mo go the meditation itself o pay attention le gona on the mantra sound and ebile o dira meditation ao o be more effective o bereke ka pela and ka lebelo le legolo o kgone go bona di-results ka speedinyana. Okay, number 3 go joina the Alcoholics Anonymous classes. Alcoholics Anonymous classes ba ntšha di bitša di-AA classes ke di-class tše le gore gantši ke di-class tše le gore di tsena ke batho le gore ba na jwala go fetiša tekanyo ke batho le gore ba feletša ba bitša re ke ditagwa then batho ba gore ba kgone go tlogela jwala boke ba bo limite ba tsena di-classes tšeke batho ba bona gore jwala boke ga bo ba gole ka selo ba ba senyetša bo senya maphelo a bona bo senya di-relationship tša bona and ebile ba bona gore go nwa jwala bo mo ga bona too much go affecta le malapa a bona. Okay, so ntho o ka e dira o ka nyaka AA class mo gaufi le wena wa thoma ya attenda ge e le gore ga e gona le wena o ka ithoma go ithoma AA class ke ntse la gore wena o ka recruita goba wa tšama o nyakana le batho le gore ba tshwenya ke bothata ba o tshwana le bo wena o nang le bona ba nwa jwala too much o ba botša gore bagaešo ke be ke rata re thušaneng ka go lwa le selo se ba reng ke botagwa seke wa ba tlhalosetša mokgwa e le gore botagwa boke bo senya bophelo ba gago ka gona
le bona ba tla lemoga gore jwala bokhe bo senya maphelo a bona. And ebile this time go bula this type of class ga o sa bitša ba ile gore ba tshwenye ke botagwa fela go nwa jwala fela. Batho ba addicted mo dilong tša go fapana, ba bangwe ba ja di-drugs, ba bangwe ba ja dinyaope, ba bangwe jalo le jalo. Re na le addiction tše dintši tša go fapana. O tlo kgwetša tlase tša go ebile di tletše le tla ka mathasana a go fapana. O mongwe o depressed because o tswa ka relationship kgale a le ka relationship yeke, maybe o na le ma 5 to 10 years or 15 years a le ka relationship, o na le bana le motho ga mo nyala ga reng ka spitinyana motho la wa mo tlogela o nyalana le motho mo ka spitinyana. So then mafeleletšo this thing e dirang e depressa sesua bathoki. Batho ba mohuto le bona o tlo ba kereya ba tla le bona la kopana everyday le wa kgonagala la bolela ka mathata a lena le ntse le motivatana le kgothatsana ke ntho le tlo e dirang, and ebile le fana maele ke ntho le tlo e dirang mo e leng gore mafelelong le tlo fetša ebile le sa everyday le no ya matšatši a mmalwa mo bekeng, and ebile gore le seke la give upa la latlhela toulo. Le re ge le dira tšona di-AA class tša lena tšeki le go be le di-hobbies tše le gore le ka di dira, certain activities tše le gore le ka di dira. Mohlomongwe a kgotse le gore la kwana re okay ebile re tlo ba le taba ya di-netball, ra roka di-netball, ba banna ba tla raloka le soccer jalo le jalo akere. Mafeletše ebile le kgona go ba a group e le gore le kgona ebile le sepele kgotse ebile le kgona go raloka le other areas. Le kgotse ba re go na le matche ke lena ke group ya lena e ya go raloka matche le ba kae ebile batho mohlomongwe ba kgona ebile la betcha lena those two groups, and then le thoma go kry di-donations, then ntho e le dira then ya gola. Ke ka mokgwa le tlo thušana ka gona ga le ka thušana go lwa le bothata boke as a group, then le tla bona le tlo bo fenya. And then number 4 e le go ya mafelelo, drinking grape juice, go nwa grape juice. Grape juice ya thuša kudu go ile o na le bothata ba go nwa jwala too much, go ka re kwa thoma o duma jwala bola wa tšea glass wa tšhela grape juice ya gago ka mogare wa enwa. Grape juice la e na le go taste ga jwale ka jwala ka nako nngwe. So this thing ya no grape juice e tlo go thuša gore completely o kgaogane le jwala. O fetša nwa grape juice la ga o sa duma go nwa jwala, neng o duma jwala bola gape o nwa grape juice, then o tla bona automatically o tlo no tswa ka gare ga bona jwala bola, o tlo no tswa ka gare ga bona kgotsa le gore le grape juice le bile a o sa enwa too much akere a o sa kgallela go nwa jwala, o boetse sekeng o gabotse lapa la gago la gabotse. Ke a leboga baka gešo ge lena le tsela tše dingwe tše le gore re ka fediša bothata bo ka tšona. Ke kgopela gore on the comment section le share le rena gorena re ka thušana jwang. Ke tla dingwala fase gomme ke tla ke dira video ye le gore tla ba part 2 ye yeke, and then mo le ke tla ba ke bolela ka dikakanyo tša lena wa ka mokgwa le lena le maela lena ka mokgwa le tla ba le re advice tša ka gona. Ke a le leboga.